السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أمر المسلمين بتربية النشء والأجيال وحثهم على إكسابهم القيم والأخلاق وصالح الأعمال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله خير معلم وأفضل مرب أدبه ربه فأحسن تأديبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله حق تقواه، فإن الله سبحانه وتعالى حثنا على ذلك قائلا في محكم تبيانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Mangaipun sinallahu subhanahu wa ta'ala kanungnungan si Tuhan Rabbul Alamin, bunal tuod in Tuhan Rabbul Alamin, nagforman maun panabinatu junjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qailan: wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ya Muhammad, bunal tuurin Tuhanmu, amunain Allah subhanahu wa ta'ala, papanjarihun niya ingkabayaan niya papanjarihun, iwan piun niya pinigun marayaw ingkabayaan niya piun. Dengan sabab yang mga maas tayo manghud ko akam Islam, in mga yadlawan, biulanan, patahunan, suway rukuhun tapalon bigi jantong tabatin nagpapanjari ni Tuhan Rabbul Alamin. Naimpain Allah subhanahu wa ta'ala, pinig niya ang papini, pini niya ang papini, insarayaw-rayaw, piyapanjari niya yadlawan din di ihadun niya ini. Damikyan pini ang papini sinallahu subhanahu wa ta'ala, insarayaw-rayaw, waktu pag-ibadatan sinipon niya. Amuin waktu, dahin doon mahasil niya din ha Allah subhanahu wa ta'ala in kaampunan sa laggo-laggo. Dahin doon ha waktu yaon, paturunun sin Allah subhanahu wa ta'ala in rahamat niya, rahmatun wasi'ah. Iwan damikyan niya rin doon ha waktu pinisin Allah subhanahu wa ta'ala. Duwangan niya
in barakat ding hata sin langit pagpaturunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyadlawan pagyanon na to dunhay ni. Amuna mga tuan mga rayang in ayyamul ashri min dhil hijjah. Amuna impanagnaan hangko adlaw simbulan dhul hijjah. Ang parendi ihalaw sin hangko adlaw simbulan dhul hijjah. Pini na isabang papini sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sarayaw-rayaw yadlawan din dihay ni iman sarayaw-rayaw waktu pag-ibadatan kanya. Amuna in yawmu Arafah. Walillahil hamd. Magsama-simu kita niyo magsumul pa Allah subhanahu wa ta'ala. In yari niya kita niyo piaabot. Hayadlawan pini niya. Yadlawan sarayaw-rayaw matu pahadarat niya. Amunin adlaw atau kan yadlawan sin Dhul Hijjah. Yari na kita niyo bihawon ha. Panagnaan hangko adlaw sin Dhul Hijjah. Sungon biidnillahi subhanahu wa ta'ala dumagpak na kita niyo pa adlaw sa laggo-laggo sambil law sin mga ulama wayroon na sarayaw-rayaw adlaw makwas in adlaw ini amunin adlaw Arafah. Inadlaw Arafah mga maas tay manghud ko ka may Islam kalabbihan sa laggo-laggo di masaypuwa. Hingga intuhan Rabbul Alamin. Yusal niya piyanapahan in adlaw yan. Ampay na Allah subhanahu wa ta'ala mga maas tay manghud ko ka may Islam. Di siya mag-usal, di niya pagpakayunin ang bukparkala yang pagsapahan niya ba't malingkan. Imparkala yang malaggo matukan niya. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud. Ayat sintuhan Rabbul Alamin. Yapsiran katu taniyo sin junjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasabdaniyah. Al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah. Wal yawmul mashhud yawmu Arafah. Wal yawmul shahid yawmul Jumu'ah. Law sin junjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam maksud law niya sin farman sin Tuhan Rabbul Alamin ini in yawmul maw'ud amuna law niya in yawmul qiyamah adlaw qiyamah ampa in yawmul mashhud yawmu Arafah siya na law niya in adlaw Arafah ampa in yawm asyahid siya na law niya in yawmul Jumu'ah. Amuyat to mga maas tay manghud ko ka Islam. Piyanapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in adlaw Arafah. Mahi sabab impakaradyaan yan kabilikan salawat amuna yan impakaradyaan sa laggo-laggo. Piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala din nga mga yadlawan. Piyapanjari niya rin di hagumiin. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beitaan niya kita niyo. Simbunal tuod in yawmu Arafah. Dain doon haadlaw yan. Mataod in lapason sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hasiksa mapangsan din ito kanya. Amunay na pinalka jahannam. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam حديث كرواية سن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة
Ma min yawmin aktsaru min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Wairuun na law niya ding hayadlawan pinakaw uno-uno adlaw rindi kaya masahan mo along sin dunya ini. Na wairuun na ding mga yadlawan law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inlapasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in ipon niya ding hapinal ka jahannam amura law niya in adlaw Arafah. Amura in adlaw Arafah. Hingga mukadlaw Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam timindog siya rin doon na adlaw Arafah. Iban hatampat Arafah. Kaya ingatan yan si mga maghahaji. Banghaw ni tungod niya. Timindogin Nabi sallallahu alaihi wasallam ang panyatiyawagin Bilal. Ya Bilal, ta'al. Karikaw ang makato. Ya Bilal, ansit liyal nas. Ya Bilal, katukawlong niya. Paduhumaing mano siya kata na mo niya riharap pa. Ayaw pa pagbisara. Mabaya kulong niya magbisara kanila. Ang pananawag-tawagin Bilal ibn Rabah. Uhay ka mo mga mano siya. Duhong ka mo auno-uno na bisaran niyo. Dungog ka mo panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabaya siya aun. Atawakan aun hibayta niya katutani. Doon man ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Timindog haunahan si mga mano siya yaon si masabo sin adlaw Arafah. Iban kapag agi sin junjungan nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nas. Uhay kamo mga mano siya. Bunal tuodlong niya. Kaina yaon timurunlong niya marika ko in Jibril alaihi salam. Salta piyasampay niya in sa salaman dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala marikaku. Iban siyuya na kulong niya si Jibril alayhi salatu wassalam. Simbunal tuod. In mga silamano siya nakasabo sin adlaw Arafah. Dahil di ihatampat sin Arafah ini. Yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan pardusahan nila. Allahu Akbar. Kanahanian wa busyra kakuyakan iban kamahaldikaan pamanga sila manusia nakalaway sin paghaji. Iban sin mga sila manusia yatto bihayaon naghahaji. Kasajahitraan madawhat nila ni nga Allah subhanahu wa ta'ala iban tutumbasan sa laggo-laggo di masayip walaw simbahas. Damikyan niya mga maas tayo manghud ko aga may Islam. Dahil nga mga kalabbihan sin adlaw Arafah. Amuin adlaw susungo ni pagbak na tupila adlaw rakuman pabihayaon. Dahil doon ha adlaw yan. Jukop sin Allah subhanahu wa ta'ala na complete in agama amuin. Kaya pag malilla sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-agamahon na to siya. Laway ha pag-agama yan amunin agama Islam. Hinggalong sin mga Yahud hambukadlaw. Aunding ha mga usog dahil nga panawo si mga Yahud. Miyaon pahadarat si Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Iban kapag agi. Ya Umar ibn al-Khattab. Inna fi Qur'anikum ayah. Aunlong niya ang buok, hambuok ayat halong si Qur'an ni. Bangsa jalong ni in ayat ini timurun marikamo. Lattakhadna al-yawma 'ida. Bunnal tuudlong niya, magmahal di ka, iban magkugkuyag kami long niya, hakaturun sin ayat yan din doon na adlawan niya.
Dalam si Umar bin Al-Khattab, uno ta'lam ni pagyan mo ayat yan. Ang pabiasa sinhambo ukusog ding mga Yahud yaon. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Haadlaw inilong sin Allah subhanahu wa ta'ala, siyampulna kunakan nyo in agama Islam. Wa atmamtu alaykum ni'mati, ibandamik yan niya, siyampulna kunakan nyo in ka-ni'matan yan. Piyaroon ko kanyo. Wa raditu lakumul Islam dina, iban nagmalilla na ako in pag-agamahan nyo amunin agama Islam. Dalawang sina Umar ibn al-Khattab, wallahi long niya, inni la'alamu mata nazalat wa ayna nazalat, innaha nazalat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqifun bi'Arafah. Sapahan kulong sin Umar ibn al-Khattab pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan kulong niin ayat yang banghaw no timurun. Iban bangka no timurun. Bunna tuudlong niya in ayat biat bat muhain doon yan. Timurun hinabuhan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nagtitindog. Yaon din doon haadlaw Arafah, iba na tempat Arafah. Amo ito yung mga kalabihan. Gaita sin Allah subhanahu wa ta'ala, iba sin junjungan nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hatungod sin yawm Arafah. Sambil din ha mga kaibanan riwayat, makawa na turah. Si Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayroon na sa lingkat-lingkat amal, dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, buat malingkan ang una yung pagdua asin hambog, ipon din doon haadlaw Arafah. Na yung pangaso, biyad diin na baha yung biyakato tanyo ini, ando, wala minsan nakatunay, nagnaik haji, biyasin katunay sing kaibanan ding ha mga manusia. Uno baha in kalabbian yadto. Tupot tunggal pa mga sila amuin nakahaji. In karayawan nabatbat na tuhain doon, liukat na to ding hakalam sin Allah, iman sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uno baha in karayawan yadto. Taltanto pa mga sila amuin nakahaji sadya. La, bukol. Amo inintanda mga maas tay manghud ko agama Islam. Sinintuhan Rabbul Alamin. Pia pag-level niya, pia pagsibu ni ingkatan, manusia pia panjari niya, pakaradyaan, ibadat matukan niya. Amura kuman, bang mga upama kun magdarajat, na nakatingka-tingka matuin darajat sinamuin nakabisita tuud matu Baitullahil Haram, iban nakasaksi sinyaw mula Arafah din dito hatampat Arafah. Napabiyak ka to taniyo, mararata na kamukatan. Amuin sa suko wala pa nakabisita matto pa Makkatul Mukarramah. Wala pa minsan nakakinamsim paghaji. Aw ni mga kasunnat-sunnatan, mga amalan, ipaammal ka to tanyo sinabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, abila na to ini ammalun, insyaallah subhanahu wa ta'ala, lapay kita niyo tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw Arafah. Inday nga mga amalan, ammanun simbiyakato tani wala pa nagpakahaji. Amunain as-siyamu fi yawmi Arafah. In magpuasa kaw haadlaw Arafah. Hawa na kaw nakapuasa, apanagnaan, hangpo kasumangan sin Dzulhijjah, ando minsan da kuman haadlaw Arafah, puasa hasya karna aun dain doon gagandahan sin Allah subhanahu wa ta'ala nakabidda din nga katanya adlawan.
Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Impagpuasa long si Nabi sallallahu alaihi wasallam haadlaw Arafah. Pangayoon ko pa Allah subhanahu wa ta'ala bang makato. Imbang man aw mahasil niya amoy manus siya timulay sin pagpuasa haadlaw Arafah. Ang adbulat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala imma aw mahasil niya hadrat sin Allah subhanahu wa ta'ala immahasil niya amuna impapasun sintuhan Rabbul Alamin. Impardusahan niya nakauna, iban pardusahan niya susunod. Sumakawa impangaso, papasun impardusahan. Unubayad tulong niya tuan, lapay na impardusahan malaggo. Kalla. Bukon bihad to impanapsil si mga muhaddithun. Mga sila panday-pandi kala hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sin Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu. Hambuok ding ha mga ulama gaggil tanyang magkaruhan na tumadaran. Imam Nawawi tagda po sin Riyadus Salihin iban 40 Nawawi iban sin Al-Adhkar. Lalu sin Imam Nawawi hatungod sin hadith ini. Bang biyaddiin in pagpapas sin pardusahan sin ipon sin Tuhan Rabbul Alamin. Haadlaw yan. Ay bima'na law sin Imam Nawawi. Tuwing panapsirkan niya. Impanag na ang tapsiran. Papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala in nagpuasa hayawmul Arafah. Papasun sin Tuhan Rabbul Alamin in pardusahan niya amuin pardusahan sibi-sibi. Amoy ating panagnaan. Papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, impardusahan mo sibi-sibi sadya. Pardusahan nakapanumbi ka. Pardusahan nakabisara ka kung mariyaw papagkahimungano siya. Ada po ning pardusahan sa laggo-laggo. Inyad to. Di mapapasin amo yung pagyanon na to ini, pagyanon sin hadith ini. Sa sumakawa long sin mga ulama, impardusahan malaggo, subay siya maghajat pagtaubatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po rin pagtaubat fa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga mga surut niya, imuna niya. Pagsusunan mo, impardusahan sa laggo-laggo yaon na hinang mo. Pagsusunan mo to, hiwa ko mo palang simbigi dyan to. Inikarwa, dahil nga mga surut niya, hindi na kau mag-isab-isab. Tumunay, huminang si maksiyat na hinang mo sa laggo-laggo yaw. Inikatu din ang mga surut niya. Amo na, inmig na kau din hagakahinang niya, hindi na kau magbing sa lama-lama. Nabangwa din doon kay mo, hindi nga mga kasurut-surutan ini, ingata, wayroon na sampul na impagtaubat mo ding hapaldusan sa laggo-laggo matupa Allah subhanahu wa ta'ala. Amay ito yung palagnaan panapsir. Sin Imam Nawawi radiyallahu ta'ala anhu. Inikarwa panapsir niya. At tungod sin pagpapas, sin pardusahan, sin mamo siya nagpuasa haadlaw Arafah. Law sin Imam Nawawi takhfiful kabair. Biyamat to hilang-hilangan sa jalaw niya, impardusahan niya malagbo. Bukon amo importanto igon kata, sa sumagawa hilang-hilangan sa siya. Inikato panapsir. Paglilay sin Imam Nawawi radiyallahu ta'ala anhu, rufi'at darajatuh. Angkatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat niya. Darajat niya rin di hadun niya. Labi lupa darajat niya rin dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga maas na yung mga udkwara na Islam. Inday nga mga aammalan. Ammalun na to biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Abila tumatong inyong Arafah.
Ayaw kita nyo malipara parihasan dunya. Ayaw kita nyo malipara hakarayawan hirihil kato sa nyo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena imanu siya amuin wala niya minsan dihilan halga in adlaw yan. Siya na yan imanu siya sa lusong-lusong manu siya pepanjari sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nabiyan di ini pagpuasa mo. Magpuasa kau, atin niya magpuasa na sadya magtangka sinhapdi iman sinpuhaw. Bukol. Narunhay ni, dahing ha mga aamalan damik yan. Haadlaw Arafah, abila kau nagpuasa na. Hifdhul basari, hifdhus sam'i wal basar. In palihalaon mo, in pangdungog mo, iban sin pangatod mo ding hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahiwala yagad, in pagpalihala sin simon. Sabab lang sin mga ulama, hangkan piao na lang nin pangdungog ipapalihala kay mo, sabab in pangdungog kamaumuhan, amo inim masapat manay maisin uno-uno pakaradyaan pagkanukan niya. Hingga magbayinat magtuylin doon naging nawabaran niya. Hinangon niya, pagkaruhan niya. Kita ba kamo, bata-bata. Amuin wala pa si magput, impikilan. Bang mamatto parunguhon, sin uno-uno na kalangan, uno-uno na ayat, masapat sa manima. Nadi nga sabab yan long sim mga ulama, ang kanna long sim mga ulama, katutan yung ipapalihala, impang dungog, iban sim pangatod, karena panagnaan masapat manay mai, amo na impang dungog. Hinikarwa, amo na impang dungog, nabang nakatayma na, atawakan, napalihala na sinambok ipon, impang dungog niya ding hayaram sin Allah, immata niya ding hayaram sin Allah, labi lubak na tuod mapalihala niya na, impagbisara niya ding hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Laon yung tumbas, pamanga sila manusia, amuin na palihala nila, impang dungog nila, impangatod nila, in pagkabtang nila, napalihala nila ding hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala din doon haadlaw Arafah. Asabda sin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kaya riwayat sin Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lilfadl يوم عرفة. لو سين رسول صلى الله عليه وسلم mahambok sahabat, hinabuhan na adlaw Arafah. Yabna akhi, uhay kaulong niya anak sintay mahambok. Inna hadha al-yawma yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lah. Ya kaulong niya anak sintay mahambok, ingat marayaw. Bunato udlaw niya hinadlaw ini. Amun hinadlaw Arafah. Hisiyo-siyo makapalihala simpang dungog niya, simpang atod niya, sin pagbisara niya, deng hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ang punong sin Allah subhanahu wa ta'ala impardusahan niya. Amot tuwinding ha mga amalan, biiznillahi subhanahu wa ta'ala, paragbuson, iban baynatun nato, papagbaynatun nato, rin doon naging hawabaran nato, abila dumatong na inadlaw Arafah. Damik yan, iban kahinapusan. Dahil nga mga aamalan, simbiya kato, tanyo wala pa nakahadji. Haadlaw Arafah, amuna lang sim mga ulama, ad-du'a wa dhikru. Inpuspusun mo rin doon haadlaw yan imangin dua fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mangayo-ngayo kau hakatan pardusahan nagkahinang mo rin di ababaw kumidunya ini. Mangayo kau kaampunan pa Allah sinatumbi mo ikuan. Mangayo kau kaampunan pa Allah nakahinang kau pardusahan sibi-sibi dakula. Then doon puspus sa haadlaw yan.
Karena dindunhan dun haadlaw yan, haadlaw Arafah, ukab illawang langit, magmustajab, sindua asin ipon matu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, in ayaw kita malipakah, in jumikir kita pa Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa taud-taud jikiran din doon, haadlaw Arafah. Ninding mga salingkat-lingkat pa kayon ta, ipagzikir pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain al-Quranul Karim. Kallam sin Allah, zikir sin hambuok ipon. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harfun wa mimun harfun wa lamun harf. Laun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo laun niya, in makabatbat, in makabassa, hambuok batang huruf sa jarin doon halang sin Quran, falahu bihi hasanah. Gandahan magtuikan niya sila Allah Ta'ala karayawan hambuok complete. Ampain hambuok karayawan niya tulong sin Nabi, bi'ashri amthaliha, lipatun sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo kalipan. Subhanallah. Alam sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Bukun lang yung pagyanong kumatin alif lam mim hambok huruf da bukun. Bukun yung pagyanong ku alif lam ra hambok huruf da. Ha ain sad hambok da. Bukun sa sumagawa lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin alif harf wa mim harf wa lam harf. Hati niya, halong sin alif lam mim yadto, tuhuruf magtuin na hinang mo karayawan. Atawa ka rin nabatbat mo halong sin Quran. So tuhuruf, tuong kasulag karayawan complete, lipat sin Allah subhanahu wa ta'ala makahangpo, intiap-tiap sin tuyaon, na hinang katluan karayawan intihil kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patuloy ko no, bangkitan nyo nakabasa sin complete sin Quran, din doon haadlaw Arafah, piagluwas nung saran na to, din sin pagbati na to hasubo, sambil na sadya, pasubo magbing, nagbabasa na kita nyo Quran, Allahu Akbar. Hadihi fursatun lana, ini chance na to na. Hambuok adlaw ra, ando, puspo sa tuod, hina nga, inkakausan mo, din doon haadlaw yan. Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamanga sila, piupuspos nila yung pangindua fa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pagdikir fa Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw yan. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam din kana Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, khairud du'ai du'a'u yawmi Arafah. In sarayaw-rayaw na lang niya du'a, ipagdu'a sin ipon sin Allah, tawakan abila siya mabaya, mangin du'a matu pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain haadlaw Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iban sarayaw-rayaw, kaya pamungkulong niya ako, iban sin mga kanabihan, before ko, amo na lang niya injijikiran, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puspusun na to, patauron in didikiran dini, iban sin pagbasa sin Quran, hayaw mo Arafah, biidnillahi subhanahu wa ta'ala, gandahan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin sa ganda-ganda, sin gagandahan sa taud-taud. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, faya fawza lil mustaghfirin, astaghfirullah.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى قال في محكم تبيانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله سميع قريب مجيب للدعوات اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تقبل اللهم منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا دعاءنا وسائر أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في هذه الأيام المباركة أيام ذي الحجة يا ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وإنك على كل شيء قدير اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة